kamera roll. Top shit. Rola? Rola. Rola do bola. Sad me zanima ovo dijelo. Sad ću ja vodu na to. I da me tvoj nije zanimalo. Sad da vidite kad si ja vodu na Da to. si se pravio. Sad ćete vidjeti kad ja poludim. Nema šansa da dehidrira. No dobro, Gorane, moj, ti si na ovom kanalu već napravio nekoliko buildova, čekamo još uvijek tvoj Monk build. Jo, fodafuj. Evo ovako. Uskoro ću, jel? Monk ide sljedeći tjedan, nadam se. Sljedeći tjedan? Ne, dobro, za 2 tjedna. Doći će. Za Monk, 2 tjedna pa Paladin, pa doći će. Puno buildova. Ima puno buildova. Gorane, reci ti meni, Evo ovako. koliko ti dugo već igraš D&D? Sa prekidima ili... Znači igram ga od druge srednje, znači 16 godina. Sad imam puno godina, znači prek 20 godina. Znam za D&D, ne igram ga u kontinuitetu, nažalost. Ali eto, sam 4 godine sam počeo intenzivno. Djeca, žene, sve znate. Da, ne znaju sve, ali Da, pokušavamo saznat sve. Ni nećete se saznat. Dobro, reci ti meni, Gorane, prvo mi reci suštinu svog lika. Znači, Suština koja je mog poanta? lika je da bude assassin na daljinu. Znači, da uopće se ne mora ga niko ni vidjeti. Znači, Fabio? On će ga... Fabio, ali ovo je upgradeana verzija, zato što... Ako želite saznat ko je Fabio, video gore. Radi se o tome da sam multiklasao dosta lika, da bude savršen assassin. Koliko klasa? 4 klase. Dobro, znači kao ja. Tako je. Zato što, znači, poanta je da iznenadi, ako uspije iznenaditi metu, iznenadi je i gotovo uvijek će uspjeti iznenaditi. Dobro. I da je doslovce u jednoj rundi makne sa lica zemlje. Znači nekakav boss slayer kao, jel? Da, ne, to Znači, je... ako baš hoćete igrati, možete igrati kontra killera, znači doslovce da vas unajmljuje neko, da ide to koliko te ekipu. Ako hoćete, možete i Evil igrati, karaktera nije... Kao ti good, jel? Ne, možete Evil igrati, ovo je, znači nije... Možeš sve klase igrati, Evil, ali... Da, ali ovdje nije, hoću reći da nije orijentiran, alignment orientiran. Nije zaključeno alignment. Tako je. Ok, pa počnemo, dakle, prvo počinješ sa... Počinjemo sa Wood Elfom, ćemo početi, i naravno da bit će, kao rasa Wood Elf, i bit će Dexterity base, zato što naravno koristi range attack. Znači, biraš zapravo rasu po tome da ti daje veći dex, ili? Ne, rasu sam birao, mislim i zato što sam dobio Dexterity, ali zbog jednog fita koji se dobije poslije, koji mogu samo elfovi koristiti. Dobro. Zbog toga sam uzeo uglavnom elfa. Može, kakav sistem za ability ide character uzeo sam point buy, sam uzeo, uglavnom bazira se ability, naravno napravio sam da max stavite 15 na dexterity. Aha, čekaj, ali daj mi reci, ako ekipa odluči rolat kockice, je li moguće to onda napraviti? Mislim, mala je šansa da nećete dobiti barem jednu 15, stvarno je mala šansa. Znači jedan mora biti broj obavezno 15. Ljudi, nemojte igrat na point buy. Znači, rolajte kocke. Dobro, daj mi reci... reci... requirement za trade, jel? Da. Ne, nema requirement. Znači, requirementi su 13. 13 je requirement za multiklasat. Ne, dobro to, nego za primarni ability... Primarni ability je dexterity. Znači, za feat koji si spominjao. Jer ima requirement? Ne. Znači, znači maksimalni dexterity uzimamo zbog šanse da pogodimo neku metu. Znači, što je veći dexterity, veći je šanse da ćemo... A šta si spomenuo broj 15? Njega stavimo, znači dexterity kad krenemo s kreacijom. Rekao si malo prije, nema, valjda ćete rolati jednom 15-icu. Kaj ako ne rolaju jednom 15-icu? Dobro, nebitno, možete igrati, bil će funkcionirati, bitno je, ali... Da, imaš pravo. Znači, poanta ovog builda je da vam dexterity i wisdom moraju biti 13.
Znači moraju biti 13, inače vam ovaj build ne možete napraviti. Znači to je minimalno. To je minimalno, da, imaš pravo, da je. To je minimalno što morate imati. Znači uzimo, dexterity smo uzeli 15, uzeli smo constitution 14 i wisdom 14. Strength smo stavili 12 i onda intelligence i charisma smo stavili 8, znači dobit ćemo 2 plus zbog elfa ćemo dobiti 2 plus na dexterity, imat ćemo 17, znači plus 3 će nam biti attack i 1 dobijemo na wisdom i to nam je plus 2, znači na wisdom saving throw, zato što wisdom želimo da nam bude visok. Mene gledaj. Ne snimaš video, sad pričaš sam. Da, zbog mind kontrola, ne, da pokušamo izbjeći te... Moraš me gledat možda. Naravno. A ovo da se gledati. Storm je strušavio, pogledaj kako da, kako je Storm, pardon, to meni. Ja govorim za Storm ljudi. Uglavnom, ićemo, na početku ćemo ići sa fighterom. Znači, fightera ćemo gurat do 8. levela. Da, do 8. levela ćemo gurat fightera. Neki archetype. Archetype bit će Battle Master, naravno. Uzet ćemo na 4. levelu, ćemo ići koristit ćemo crossbow, ćemo koristiti, uglavnom. Zato što, da, možemo i koristiti luk, ali na 4. levelu uzimamo crossbow expert, znači koristit ćemo onda crossbow, da možemo i u meliju, ne da možda snađe u meliju, a ne volimo se mačevat, onda u meliju da možemo i dalje koristiti. I dobit ćemo, znači na 4. levelu ćemo dobiti s njime i ekstra napad. Znači imat ćemo jedan normalni šut i dobit ćemo kao bonus akciju dobiješ, ne, kao bonus akciju dobiješ jedan crossbow, znači ako imaš jedan crossbow dobiješ jedan napad ekstra, kao bonus akciju. Kad nikad ne polaziš u melee, tako, uvijek je fokusno znači na 4. levelu i na 120, ok, long range je 120 feet, u početku ti je light crossbow ti je 30 feet. Da, ali daj mi reci, znači poanta mu je da se miče cijelo vrijeme od mete i piju iz daleka. Mislim, poanta je u početku da šataš iz daljine. Da. Znači da iz daljine, koliko možeš što dalje, to bolje. Da, uzet ćemo Battle Master i uzet ćemo naravno manevre koje ćemo dodavati, dodao sam par manevra, ne znam da li ih uopće čitam, zato što neki manevri, doslovce imate znači 4 manevra koji možete... Ne moraš čitati, samo reci koji si uzet. Da, 4 manevra koje možete koristiti sa long range-om. Znači, sve ostali svi mogu se koristiti za melee, ali samo njih 4 se može koristiti za range. Da. Manevre smo uzeli goading attack, znači smo uzeli goading attack. Aha, okej, dobro. Uzeli smo pushing attack, pushing, disarming i precision attack. Okej. Zato što želimo, poslije ćemo htjeti, pogotovo ćemo precision koristiti, zato što ćemo htjeti naravno iskoristiti i pogoditi taj prvi šat. Znači sve se osniva na tom prvom... Prvu rundu, znači u prvoj rundi ćete raditi jako puno deblje, kad završite build. Puno kocki ide iza toga pogoditi. Znači tvoj build ide do levela 20? Do levela 20, da. Poanta ovoga da se pokušate što više skrivati. Znači tvoj build je napravljen za ono nekakve dugačke kampanje koje su... To sam se zaboravio spomenuti zašto sam uzeo Wood Elfa, zato što se on može doslovce u sumraku se može skrivati. Znači on može koristiti hide akciju u sumrak. Znači kad je slaba vidljivost, on se može skrivati. Za razliku od... Dobro, a koja je razlika između njega i... to je njegov ability. Znači to je njegov racial ability, da se on može, kad je nešto lightly... Obscured? Ne lightly obscured, sad ću... Čak ima češće situaciju da se hajda išli. Ne. Pa nema smisla zato što recimo Halfling... Mask of the Wild. Ima Mask of the Wild. When you are lightly obscured. Znači, ko što se radi neki dan video sa Dark Visionom, to je to. Znači, ko da kad si u situaciji da je neka maglica, da je sumrak, onda je on skriven. On se može znači automatski skriven, ne mora rolat ništa. On se može hajdat. Jer ti se ne možeš, kad te neko gleda, ti se ne možeš hajdat. Dobro, a kako... Elf može. Wood Elf može, znači, i ako ga neprijatelj vidi, on može iskoristiti, znači, ovisi koji DC ima, on se može hajdat. Kako misliš koji DC ima? Ovisi koji DC je određen
Znači, DM. ako ga zavaš. Pa dobro, čekaj samo malo, znači trade kaže da se on u svim situacijama može hajdat. Ne može u svim. Nego? Ne može ako je dan... Dobro, ne, lightly obscured area, znači on tu može attempted hide, ili kako? Daj mi, reci mi kako ide taj. You can attempt to hide, even we are only lightly obscured. But foliage, heavy rain, falling snow, mist, another natural... To je sve light. Da, ali attempt to hide, to znači da opet moraš roll stealth. Naravno, ali ti, ako si u fightu, bilo ko drugi, ne gle, bilo ko drugi, ako tebe ne vidi... Šta ako DM postavi ono DC 18? Zato što... Šta je to za roga? Četvrtog levela uspjet DC 18 za hajde, ništa. Ok, ali treba DM to i opravdati, a to je vjerojatno viso perceptionu. Pa sad recimo, evo situacija. Ja ti kažem van je mjesečina, tvoj party stoji iza tebe, ti si ono iza, zapravo ne tvoj party iza tebe, nego ti stojiš, ne Paladin priča. Paladin priča sa nekim banditom. I gleda u cijeli partij, priča s Paladinom i ti kažeš ok, ja se mičem u desnom i hajdam se. Ne moram ja reći ja se hajdam, kažem. Da. Ti se hajdaš? Da. Ja kažem ja se hajdam. I onda ti ja kažem šta? Ja bi ti rekao onda... Tako je. Ne, roll stealth. Da. Ali ja bi tu postavio stealth. Ja nisam Wood Elf. Ja da nisam Wood Elf, ja se ne mogu... Ne bi mogu uopće... Ne možeš uopće se hajdat, ako tebe neko vidi. To ti je pod hajdat. Ako tebe neko vidi, ti se ne možeš hajdat. Aha, okej, ovo može, okej. Wood Elf može to. Zbog te prirodne, znači, kamuflaže. Da, okej, dobro. Da, i ovisno situacije ćeš ti i enemima i njihovim perceptionima ćeš ti odrediti neki DC. Znači ti doslovce, ako se boriš... DC tako. Ako se boriš doslovce ako se boriš... Znači, neko ima Dark Vision i ti se boriš u mraku, on ima Dark Vision, ti mu se možeš sakriti. Ne, znam da, okej. Razumiješ? Znači ti se usred fajta možeš sakriti, makar on tebe gleda. Da, kužem. Čekaj, da li to znači da uskoro ideš i po roga malo? Naravno. Okay. Poanta je znači fighter 8 levela, Battle Master, uzet ćemo na 4. levelu ćemo uzeti taj sharpshooter, crossbow expert i na 6. uzimamo sharpshootera. Sharpshooter tu sad već postaje zanimljivo. Znači zato što ima kao prvo na 5. levelu će dobiti ekstra napad. S time da onda se po jednom turnu ćeš doslovce... Sharpshooter je, pardon, kad te prekinem, sharpshooter je iz Anatara. Ne znam točno. Je, iz Anatara, ja mislim. Iz Anatara. Uglavnom, poanta je da ti doslovce... Bitno nam je reći koliko se sjećam, odnosno koliko sam skužio iz tvog builda, sve je zapravo iz PHB-a. Pa mislim da je bilo tu i tamo, nisam siguran zapravo. Da, nisam siguran. Ali većina je. Mislim da je sve iz PHB-a. Tvoje već ide u Zanatara. Miksanje. I vjerojatno u Tašu. Ti vjerojatno i u Tašu ideš. Je, vidiš sam... U sve. Znači sve si napravio. Sve dobro. Znači za ljude koji gledaju, odnosno slušaju Gogijev build, znači morate imati dobru kolekciju knjiga. Da. Najbolje bi da imate. U karta Magiki stavit ćemo link, zapravo naš link je u dole. Uglavnom, dobijamo sharpshootera ćemo uzeti, tako da sada na 120 fita možemo gađati bilo koga sa hand crossbowom bez ikakvog penaltija. Cool. Plus, ne može nam se niko sakriti. Ok, jedino ako je full cover, znači sve do full covera radiš znači, direktan pogodak i možeš oduzeti 5 recimo sa napada i doda 10 na damage. A na 120 fita će se ti su sakrivaš jako lagano. To su automatski DC trovi za... Znači ti se skrivaš praktički od mete, dočekaš ga. Skrivena meta, znači imaš... Zapravo oni imaju disadvantage. Tu ti precaj šut, znači dolazi do izražaja, manevar, di ti možeš, pošto ti oduzmeš si 5 na napad, dodaš superiority, da si D8 na taj napad. A što sam zaboravio reći, da na prvom levelu uzimamo naravno archery
fighting style, i Aha. da dodamo 2 na napad. Aha. Znači praktički sa Dva ovim, na attack roll. tako je, znači praktički vi sa ovime imate Plus na dva- 6. levelu imate plus 8 na napad, plus 8 na napad ćete imati, ako nemate naravno magical crossbow ili već kako, magical bilo kakvo oružje Mhm. za daljinu, a Sad si ga zbunio. sa oduzimanjem, kad oduzmeš 5, znači imaš 3 na napad, Aha. ako si hajdan dobit ćeš advantage, znači velika je šansa da ćeš praktički svaki šut mora Pogoditi. Da, znači pogađaš skoro svaki šut i na svaki će biti snega. Jel računaš da je, ajde recimo prosjek, da je na 6. levelu prosjek AC enemy-a 16, 15, 16. Još nije došlo do roga, nema snika tek Ja samo predviđam. Ja isto. Idemo na 8. level, ćemo ići samo zbog fita, Mhm. da uzmemo Elven Cressy i praktički, Kaj ti daje to? kad se hajdamo, imamo, znači bilo kad advantage. Kad advantage imaš, rolaš 2 puta 20-ku, Da, ovdje evo dodaješ još jednu 20-ku. Opa. Super advantage. Znači super advantage, Da, nemoj. 3 20-ke i šansa da pogodiš je Čekaj, ali da li onda... jako velika. Znači, da li I onda uz to je velika šansa da ćeš kritat, naravno. Da. Što je puno veća. S time smo veći šansa da škritat na nekih 16-17% doslovce svaki napad, ne govorimo, znači ako Čekaj, ti se taj fit možeš svaki napad koristiti. naravno. Čekaj, spominješ već... Dodaješ, znači ti dodaješ, Ako si na ti- svaki napad dodat ćeš još jednu 20. Ako imaš advantage, A imat ćeš advantage jer si jer si hajde. hajde. Sick Ćeš shit. doslovce imat, Da, znači, da, da. prvu rundu Sick ćeš shit. doslovce imat na 5 napada, ćeš bacat 3 20-ke. Na 5 napada. Sick shit. Ne spominjao si krit, da ćeš lakše kritat, zbog toliko rolova ili... Zbog toliko rolova. Da, daj mu veću Veća šansu za šansa 20. da Da, kritaš. da, okej. Onda na 9. levelu ćemo preći na roga. Aha. I tu bi uzeo 3 levela roga za sada. Aha. Za sada bi uzeo samo 3 levela roga. Naravno, Dođeš do arcade. expertise bi uzeo na stealth. Uzmeš expertise, staviš i uzmeš assassin. Mhm. Sad, kod Assassina je fora da kada ti surpriseš nekoga, Mhm. automatski tu rundu kritaš. Mhm. Jasno. Znači svaki prvi napadaš, tih pet napada, M ih rolaš sve sa 3 Mhm. kocke, M automatski kritaš. Dobro, a kako ćeš surprisat nekog? A hajdaš se. Frajer hajde, non stop, na koliko kilometara tamo. Pa dobro, ali sad recimo, koliko sam ga ja skužio, znači ti sad, hajdeš se, okej. Dobro. Da. I okej, imaš advantage, ali to ne znači da ćeš surprisat nekoga negdje. Ne. Mislim, osim Ako si ako ti ga hajdan, ambušaš. ako si ti hajdan, Ako si ga ti- ambušaš, da. Ako, Hajde, ne. ako radiš čeku, kao okej, sad radimo čeku, okej, ići će surprise, vjerojatno, da. Naravno, ako tebe ne očekuje neprijatelj Da. i hajdaš se, ti ćeš ga... To znači da mora, takve situacije su zapravo dosta rijetke. Zato sam i rekao da je Prvi ovo napad. assassin type. Znači to slovce assassin. Ok, to Čisto mi je assassin. drago, ne zato, nego drago mi je zato što se tvoj build po tome razlikuje od mog. Vidjet ćeš zašto. Da. Znači poanta je da mi nekoga surprisamo i onda automatski kritamo. Mhm. To znači zapravo da moraš, da moraš znat da ti već moraš unaprijed znat da ti netko ide da bi ti to mogao napraviti, praktički. Primjerice, sad evo recimo vi ste u Underdarku i ona situacija di sam ja rekao čuju se glasovi preko zida i da vi na primjer u toj situaciji niste rekli ništa. By the way, tu je video za taj session. Da vi u toj situaciji niste ništa rekli, nego ste išli naprijed i surprisali tog nekoga, onda bi to funkcioniralo. Tako je. Da. Tako je. Poanta je assassin, zato se zove assassin. Da, dok ne Je gleda. da on dočeka neku metu. Ne bih rekao to. Tu neću se složiti s tobom, zato kad ćeš vidjeti kaj je.
KSS-om. Vidiš, Ne, Assassin mora imati surprise rundu da bi mogu raditi Assassin. Da, kužim, znači ono iz sjena, Jasno, da. ovo ne kuži šta će mu se desiti, šta je čita novina, ne sjedi tamo. Samo mora biti dosta specifična situacija da se to dogodi, znaš. Pa, Takvih situacija je dosta malo. Gledajući kroz kampanju, jednu, drugu, naravno, ali treću. zato poanta ovog builda nije da ti svaki fight, svaki put to radiš. Moj je. Ali da, ti realno visiš jako puno na roleplayu isto. Naravno. Znači često u nekakvim wandering situacijama se ti držiš u sjeni, iza si šutljiv. Mislim, ti si ovako što recimo... brutalan. Zato što ćeš imati, znači doslovce ćeš imati prvu rundu, ćeš imati sneak attack. Znači bez surprise-a hoćeš reći da si brutalan. Bez surprise-a. Da, nije tamo si mrce na dalje. Ali si dalje, ti imaš, pazi, 5. Je, slažem. Ne, poante da ti imaš 5 napada na 120, znači ti doslovce, ti mage-a vidiš. Većina spelova ti je do 60 fita. Ok, ne računam Fireball ili Magic Missile ili ne znam kaj. Koje su dosta vajste. Da. Ali većina je, znači, ti... Da, imaš ih na distanciji i rokaš. Ne mre do tebe. Da, okej. Ti ga u 2 runde ga satereš. Znači, u 2 runde ti njemu napraviš 8 napada, koje ćeš vjerojatno uspjeti pogoditi i napravit ćeš mu prek 100 damage-a. Da. Jer ćeš, ako 8 puta pogodiš, dodat ćeš... Čekaj, 8 koje... 8 crossbow napada. To je D8? To je D6. To je onda light crossbow. Nebitno je, znači... Odnosno, dodat ćeš hand crossbow, dodat ćeš 80 damage-a. Čisto. To je maksimalno. Ne, to nije to je plus. Kaj je plus? To je plus na ovih 8d6, dodaješ 80 damage-a. Zašto? Pa zato što dobivaš plus 10 na damage, za svaku strelu. Zašto? Ako si odabrao onih -5 na negativni value na attack roll. A ti imaš advantage. Razumiješ? Čekaj, triple advantage. Od kojeg fita? Od ovoga, od sharpshootera. Od sharpshootera šta? Znači ti kad napadaš, možeš... Sad ćeš vidjeti kad... Na sljedećem sessionu ćeš vidjeti. Šta? Znači ti kad pucaš strelu, možeš staviti -5 na attack roll, kako i dodaš 10 na damage. Aha, 10 na svaki napad. On napravi baraž strijela. Plus 10 na svaki napad. Svaki damage, da. To je sharpshooter. To je sharpshooter. Sick shit, dobro. Znači prvu rundu... Znači oduzmeš si, na svaki napad si taj oduzmeš -5. Razumiješ, znači govorimo sumrak, magla, bla bla bla, ti praktički se skrivaš i... Imaš advantage, jasno. Imaš advantage, jasno mi imaš ali advantage, imaš triple advantage, nemaš advantage. Jasno mi je, taj dio mi je jasno. Ali, da li onda oduzimaš -5 na svakom napadu? Da, oduzimaš, ali 3 šanse imaš. I to nije samo -5, on ima i superiority die, onaj, ako se sjećaš, na precision. Da, znači može još Znači mogu dodati precision attack, da praktički imam 5 na 8 levelu. Znači ima jedan D8 što može mitigate -5. Na 8 levelu imam 5 dajeva, znači svih 5 prvih dodam D8 superiority die. Znači ti doslovce... Iz daljine, pa. Znači nema približavanja. Ima, ali neće doći. Uvijek lašaltaš ono tonu damage-a, ali najjači si u cutscene-ovima. Ono kada boss tamo sjedi i priča s nekim. Doslovno mu strela prođe kroz obraz. Poanta je assassinate, znači poanta je assassinate. Ne, nije ispričao priču do kraja. Poanta je da assassinate napraviš na nekome. Da. Da začinimo malo, onda. To je sad 11. level i dosadilo ti biti rogue. I kaže da ima malo u rangera. Aha, okej. I bam, ranger. Zbog čega ranger? Pa ranger, zato što pikiramo jednu podklasu rangersku. Gloomstalkera. Zato što... Najbolji ranger je jedini viable po meni. I zato što naravno ima super spell koji je... Daj pomozite mi, spell se zove... Šta ono kada ga zarobi? Ili? Ne, makar je to dobar spell, ali na takviskom levelu ti... Da, okej. Hunter's Mark. Hunter's Mark, da. Hunter's Mark, gdje dođeš 1d6. 1d6. Sad zamisli. Na svaku strelu. Počinješ rundu. Dobro. Surprisaš nekoga.
bacaš Hunter's Mark na njega, kao bonus akciju. Hunter's Mark je bonus akcija. Spell. Bacaš bonus akciju, imaš 4 strela. Surprise-an je, dobija critical. Evo dobili smo novu subscribe. Critical. To ti je ovako, znači svaka strela, prva strela ti je zapravo ekstra 26, plus 26 od sneak attacka, što nije 26, nego je 4d6 ili critical, plus 1d6 damage-a zato što je hand crossbow, i plus 10, to ti je prva strela. Zbog mikrofona, da. To ti je prva strela i onda dalje nastavljaš, bez sneak attacka. Svoj onslaught. Nastavljaš svoj onslaught. I znači sve te D6-ice poduplavaš, je li kritično, i dodaješ 40 damage-a čistih na to. Ali ne 40, nego dodaš zapravo 52 damage-a, jer smo zaboravili dexterity tu. Znači 52 damage-a na 4 napada samo sa strane. Ja sam propustio zašto Gloomstalker baš, ne? Da, to nije objasnio. Do Gloomstalkera dolazimo. Kad dođemo do 3. levela Rangera. Znači ideš Ranger, to si već 14. level. Tako je, 3. level, dobijaš prvolevelske spelove. Entangle se zove, ako se ne varam, spell. Da. On je super. Nije spell, nego je njegov, dobro je spell. Ne, spell. I uzimamo Gloomstalkera, zato što svaki početak borbe, kad ti ulaziš u borbu, dobiješ ekstra napad. Znači sad imaš bonus akciju, bacaš Hunter's Mark i onda imaš 5 napada. Prvu rundu. Pa kad ti nije to od fightera? Od fightera te 4. Ali pošto sad bonus akciju koristimo za bacanje... Čeka, action surge za fightera? Da, koristimo, znači action surge. Govorimo o prvoj rundi. Ok, dobro. Znači imaš 5 napada i ako si kod Gloomstalkera je fora da dobiješ, sad ću sam malo, Dread Ambush, povećati se movement za 10 fita i dobiješ taj prvi attack, znači taj extra attack, dobiješ još 1d8 damage ekstra. Znači pričamo o doslovce u prvoj rundi minimum 100 damage-a. To je ono minimum. Kaj možeš dobiti. Tu si level 14. Level 14, tako je. I onda, da sve začinimo. Još više. Zašto ne možeš? Rules as written. Uzmeš si 2 levela klerika. Grave klerika si uzmeš. Znači to ti je fighter, rogue, Ranger cleric. Ranger cleric, ok. Zakaj su onda samo 2, a imaš još 6 levela? Slušaj. Da što prije dođemo... Zašto po roga? Da, vraćaš se po roga. Vraćaš se po roga. Za više sneak tekova. Do levela 7 ćeš ići. Što više sneak tekova? Zato što ćeš kao prvo dobit ćeš... Da, za sad si uzeo 3 levela u rogu. 3 roga, tako je. I onda ćeš imati još 4 ćemo uzeti. Znači uzmeš 2 levela Grave Clerica. Dobro, zbog Toll the Dead. Ako je Grave Cleric mora biti Toll the Dead. Cleric, on ima Toll the Dead. Ne, Path of the Grave se zove taj njegov ability. To je nešto kao Hexcurse kod Warlocka. Jedina mana njegova je što moraš koristiti akciju da koristiš. Bam, ti si ranger, ti si faca, imaš prvu level, znači prvu rundu surprise, imaš 45 mova. Dobro. Znači automatski, dolaziš unutar 30 fita. Dobro, ali to sad već pričamo o high level kampanji, pazi sad. Da, govorimo o assessment, kako sam na početku. To je već endgame. Ali kak sam rekao... Ali pazi sad, znači ti si sad tu spomenuo 100 i neka i dish out damage 100, ajmo reći 100, ajmo reći 150. Da. To je maksimalno, jel tako? Nije average. Ili je maksimalno? Ne, average je znači
average ti je neki 120. Ok, Prvu rundu u nekakvoj govorimo. high level kampanji, Dobro. znači vi kad dođete do tog levela Dobro. 15 i više, ako i kad dođete, znači to neće biti nekakav boss od 120 helta, to će biti ono, čuda od Orkusa i ne znam čega. Ono. Samo malo. Jer mi kad pričamo o... Vraćam se sad na tvoju suštinu builda. A suština builda je bila assassinated nekoga. Ako je na daljinu. Da, a ovo neće ti ne shvaćaš, to će biti samo jedan den. Ti ne shvaćaš, ti ne shvaćaš, ne shvaćaš beneficije ovog lika. Ne, shvaćam, ne. Character build je bolestan. Ne, ti si range, a to je poanta. Ti na range radiš damage. Znači ti si s nepriste zgrade Leon. Ti si ono izvrlo, ne drugoj mapi si tamo. Doslovce radiš na 120 fita damage. Niko se nije ni snašao, piknuo si ga ovo. To ti govorim. Znači on dok se snađe, ja sam jednu rundu iskoristio. Dalje, šta će da se ne... Ti stavljaš kroz drugi DPS, ali dalje, ti imaš dobar DPS. Tako je, ti doslovce... Ti ovo vreme rokaš, da. Ne, okej. Masakriraš. Uzmeš taj... Okej, sad si, da. Bacaš taj curse na svog targeta. Ima to neki cast range? 30 fita. To je rekao, zato moraš već malo. To je mana. Ali ti time tog svog koliko je na Hex? Na Hex je 60. ja mislim. Da, ali na Hex nije ne poduplavaš damage. Nek dodaš damage određen. Da, 1d6. Tako. Koji, zato nisam... Svaki napad dodaš. Zato nisam još rekao runda, kak ide ovo. Ok, dobro. Ti bacaš, on postane, meta tvoja postane vulnerable na tvoje oružje. Aha. To znači, kako imaš resistance, ti sjećeš pola damage-a, ti ovdje ga poduplaš. To je jako dobro. Sada, to znači počinje ako runda, neki nešto, ali dobro, gledaj, na tom levelu već su tu creature imaju legendarne akcije i svašta nešto. Počinje runda. Pa je, okej, naravno. Od ovoga nemaš saving throw. Idem će biti džubre, nećemo da pustiti. Od ovog nemaš saving throw. Nikakve legendarne akcije ništa ti ne pomaže. Od ovoga nema saving throwa. Ti bacaš to. U to je poanta. Ti to bacaš, on je vulnerable na tvoje oružje. Ok, ali samo tu rundu ili? Tu prvu? Taj prvi napad. Bacaš kao bonus, znači to baciš kao akciju. Kao bonus akciju baciš Hunter's Mark. Hunter's Mark. Koristiš Action Surge. Dobro. I rokaš ga. Sve sav damage koji mu ti napraviš sljedeća dva napada. Ali čekaj, koristiš Action Surge, to znači da možeš ponoviti svoj napad. Dva napada ćeš moći ponoviti. Bitna je ta prvi napad je bitan. Čekaj, ali samo malo, ovo mi nema smisla kaj si sada rekao, znači za akciju koristiš Toll the Dead. Tako je. Znači to govorimo prva runda, prvi napad. Tako je. Toll the Dead, pras. Hunter's Mark, pras. Action Surge. Action Surge i onda... To je prvo trčiš. Ok, dobro, jasno. Ajde se vama tamo. I onda Action Surge. I onda Action Surge radi... Ali pazi, računajmo da je... Moramo računati. Radiš ponovo, sa Action Surgeom radiš ponovo Action. Tako. I sljedeći. I onda sad... Tvoj sljedeći napad, koji ili bilo ko od tvojeg... Evo ja. Recimo može se... I tu imaš u tom trenu imaš koliko napada. Pazi, ako imaš paladina u družini. Dobro. Prije njega si. I ti ih baciš na ovog Toll the Dead. Ok, svi drugi se zrendaju na to. Uletava paladin i lupi ga. Znači, sav damage koji on napravi, tada se podupla. Ok, jasno. Ne rolaš kocki. Super mi je, u tvom buildu mi je super to što i party se steka na tvoj... Naravno. Tvoj utility, jel? Jer računaš na to, ti pokušaš enemija onesposobiti prije nego što, znači imaš fajtera koji treba, fajteru treba da dođe do enemija, ti dotle već njega izbušiš. Puknuo si mu oko i već si ga malo... Znači ti doslovce možeš, znači imaš 5 enemija, ti svakom od tih 5 enemija možeš prvu rundu nanijeti minimalno, pričamo minimalno 14 damage-a. 14 damage-a svakome.
Da, top. Znači računaš 3 Dobro, od što Hexa. je u tom trenu, na tom levelu je to iznimno malo, ali... Da, ali pričam, ne, Je, da, je. ne, već na, ti to možeš reći na 6. levelu. Aha, okej, dobro. 14 demi. Doslovce Ok. na 6. levelu. A i to je već, i to je, ne. Okej. Govorim, znači ako te mob napada, Ne, okej, da se razumijemo, ja ne... ne, shvaćam ja. Samo gledam znaš, ja već, znaš, kao dijem analiziram, znaš, ono... Možeš analizirati dok možeš analizirati dok se ne desi ta situacija. Jer ti doslovce, znači tu prvu rundu kritaš i onda sve to što si zrolo poduplaš. Da, okej. Jasno. Taj damage. Okay. I onda na kraju dodaš još 3 levela Roga. Zašto? pa da dobiješ više. A zašto mi otiš po Hex još? Da. A, ne može kad bacit kao, jel? Ne možeš, moraš imati karizmu. Aha. Za Hex moraš Warlocka uzet, a... Ne moraš. Moraš. Mislim da ima feat koji može izabrat Hex da dobiješ. To ti je... Ne. Nisam siguran da je fit, to je Bard da može izabrat. Ne. Znam na koji fit misliš, Mage, onaj Apprentice. Ono kad može izabrat... Mage Apprentice, ali možeš, da. Nečije pull, nečije... Možeš, da, spell Hex tamo nije. Da, ali ne, gle, Hex i... Ali Hex je 1d6 nekrotik, ne bi što to. Hex i Hunter's Mark ne mogu zajedno funkcionirati. Zašto oba dva trebaju koncentraciju. Aha. Znači nema funkcioniranja međusobno. To jesam uzimao zapravo u obzir. Kao prvo moraš onda fit uzimat ekstra. Što... Nemaš ti ni akciju za njega slobodno. Ti ovo se pobacaš, bežeš, pucaš. Da, Hex je isto bonus akcija. Da. Hex je isto bonus akcija koji Hunter's. Da, ne isplati se čekat sad sljedeću runu da ga baciš, a nema smisla. A ne možeš ga baciti. Ne možeš baciti. Jer onda moraš maknuti, znači ne možeš se na dva spela baciti. Jedan Hunter's Mark. Ok. Kužim, da. I onda I roga dovršiš zbog većeg damage-a kad se praviš nekoga, znači dodaš još 2d6 ekstra. Na prvi. Ok, dobro, to bi... Da, kužim, da. Znači govorimo o powerplayu gdje ti doslovce u prvoj rundi možeš nanijeti abnormalne kuće. Dobro, kad tvoj power spike počinje, zapravo na 6. levelu? Na 8. levelu kad ti dobiješ triple kocku, znači da rolaš... Tu već krene tvoj... Tu već kreće. Ok, dobro. Znači doslovce da ti možeš... Znači do 8. levela, što nije tako... Što je ok. Single klase, fighter kao single klasa, melee, stvarno imaš opcija brutalnih, znači da umelejaš, ali na range ti je već problem. Nisu toliko mislili na range. Postoji Arcane Archer, ali Arcane Archer je toliko su ga, da ne kažem zasrali, toliko su ga limitirali da ta klasa uopće nema nikakvog smisla. Nikakvog. Za razliku od Battle Mastera. Ne. Da, okej. Nema smisla, ti doslovce možeš 2 strele ispaliti po long restoma. I 2 strele mogu raditi 2d8 damage. I to je to. A uzmeš Battle Mastera koji doslovce ti na 8. levelu 5 manevara možeš iskoristiti. Da, je. Doslovce iskasapiš nekoga. Plus precise shoot. Razumijem. Da tebi se to ne isplati recimo Championu. Jel Champion dobiva bolji krit na range? Champion ti dobiva... Champ dobiva, spusti se na 18. Na 18 ili 19? Na 18. 19 pa 18. Da, ali kasnije. Ali možeš Championa koristiti sa što si ti priča. Ali kakve koristi kad Battle Master, znači opet pričamo, Echo Knight i Battle Master, ostali, svi se mogu sakati. Da. Za puno dice-ova. Makar, plus koji još Oliver kao DM ne zna, recimo šta će se desiti na 7. levelu sa mojim Rune Knightom, da će on moći postati i dobit će runu s kojom će biti resistant na bilo koji damage. Znači bludgeoning. Ali to ćeš ti morati odabrati kad runu kastaš. Kada runu napravi. Da, jednu minutu si imun. I to izvlači
to izvlači. Da, ali ti to moraš napraviti prije, znači ti to moraš pripremiti praktički kao spell. Da. Ja to znam. Zapravo, to moram pripremiti... Znači moraš pripremiti runu. I moraš kad pripremiš runu, odnosno kad ju staviš na nešto, moraš odrediti koja je to runa, za što si rezistent. Da, ne možeš određivati kak ti hoćeš. Naravno da možeš. Ne, znači... Runa ti aktiviraš i ti si minutu resistant na bludgeoning, piercing i slashing. 1 minutu. Si resistant na magical i non-magical. Pa dobro, okej, ali ako želiš nešto drugo, možeš izabrati nešto drugo. Ne, ti kad runu odabereš, kad pređeš ne, znam da to... Ne možeš zbilja dalje. Da, okej, ali možeš... Čekaj, jel nije da ti možeš birat nekakav i da mimo bludgeoning, piercing i slashing damage-a? Ne. Svaka runa ima određenu funkciju. Kod runajta. Da. Nema okay, ne možeš sa jednom runom više stvari raditi. Imaš pasivnu stranu rune nego kad odabireš resistance na damage. Jel nije da imaš još neke opcije? Ne, ti aktiviraš tu runu i ti si tu minutu... Kako se ja sjećam, jebote? Tu minutu... Ne, do sad još nisam to koristio runu. Ne, znam, nego kad sam čitao tvoju klasu, odnosno subklasu, nekako se sjećam da možeš odabrati resistance na neki određeni damage. Tipa, ne znam, ti si, ako koristiš jednu runu Stone Gianta, onda si resistance na bludgeoning, piercing, na poison. Konstantno. Da. Okay. Konstantno si resistant na poison. Imam pitanje u vezi builda, power builda. Šta bi rekao da ti je onda, to jest kako bi se tvoj lik ponašao, to jest kako bi se ti ponašao sa ti likom u nekakvim fightovima koji su u jako klaustrofobičnim dungeonima, gdje nemaš taj sniping efekt, nego moraš sudjelovati u fightu, nema ni surprise efekta i sve jako close quarters. Ti uvijek sniping efekti koristi. U close quartersu ti doslovce koristiš crossbow experta. Crossbow experta, znači unutar 5 fita, uopće ti znači i dalje je viable. Ako ti se bliže meta, ti se bliže na melee. Shield, znači nisi limitiran, pošto si fighter, nisi limitiran nisi limitiran sa oklopom, ok, ne možeš heavy armore, ali sve ostale armore ti možeš koristiti normalno kao armor, znači imaš 3 od dexterity-a, recimo da uzmeš stud leather, to ti je recimo 15 AC i leather armor, to ti je 15 plus shield, to ti je 17 AC imaš. Kad vadiš shield? Točno. Hand crossbow i shield. A, ti si hand crossbow. Da, on to sve radi sa hand crossbow. Wow, ok. Znači to sve možeš raditi sa hand crossbow, zato što ti ignoriraš loading property bilo koje crossbow. I ima toliki range. Ima 120 fita range, zato što si uzeo sharpshooter. Inače je 30... Čekaj, da uzmeš jači crossbow, tipa, jer ovo je 1d6, koliko se zna. Tako je, jači crossbow ti... sa jačim crossbow ti ne možeš koristiti bilo koji drugi crossbow, koristiti 2 ruke. Hand crossbow i onda ne možeš koristiti... light crossbow i heavy crossbow, oni koriste oba 2 ruke. A hand crossbow možeš koristiti baš zato što... I onda tu dolazi zbog crossbow fit, crossbow expert. A reloadanje strela? To ti je, vidiš, to ignore. Znači ti ignoriraš loading property. Ammunition. Ili moraš imati ruku slobodnu za to, ili ne moraš? To je zapravo izostavljeno. Mi smo o tome diskutirali. Rules as written... Ne moraš. Znači onako kako je napisano ne moraš. Da, ok, magically se pojavi. Logično bi bilo, kad sam ja radio svog Favija, onda se pojavilo to... To je on i mene pitao, da li mi treba druga ruka za to. Ja sam rekao, po ovom kaj je napisano, ne. Mislim, postoje loading crossbow, znači da ti doslovce napraviš, ko što smo mi napravili ovoga... I isto koji sam tebi napravili. Reloada. Da. Da se sam reloada. I to 2 crossbow reloada. Znači, poanta je da ti sa distance, cijela poanta mog builda je bila da ti sa distance možeš isporučiti. Ljudi, ovo je trenutno maks, po mom
istraživanju maks što ti možeš napraviti na u range combatu. To je maks. Max damage. A šta je po tebi onda slabost tog lika? Pa slabost je, dosta hit pointa ima, što ima i Constitution veliki, mislim veliki. Znači, rekli smo kod tebe primarni ability je dexterity, tako je. onda drugi bi bio... Constitution i Wisdom su isti. Znači isto kao kod njega. Da, ista jačina. Znači poanta je da izbjegavaš bliski fight. U slučaju da dođeš u bliski fight, hvala Bogu imaš rogue ability s kojima možeš disengageat. Da. Znači već ćemo uspjeli svi. Znači imaš u slučaju da bacaju area effect spellovi, imaš od roga imaš kak se zove ability? Za pobjeđu. Expedition retreat. Ne Expedition retreat, nego Cunning action. Cunning action, da. Ne Cunning action, nije. Cunning action je da odabereš bonus akciju, da ti bude... Ne. Disengageaš na bonus akciju. Cunning action je Uncanny Dodge. Uncanny Dodge da možeš izbjeći damage. Aha, da možeš izbjeći damage. Plus, pazi, ti si rogue. Neko te napadne, napravi ti 50 damage, a ti prepoloviš damage. Da. I to je flat, ne moraš niti baciti, sam kažeš. Ok, prepolovi, da. Evasion je za spell efektove, a Uncanny Dodge je za prepolavljanje damage. Ok, ti ako padneš u stranje, ćeš sa bonus akcijom disengageat, imaš 45 uspjeda, možeš iza toga sa običnom akcijom baciti dash actually i otići na drugi dio mape. Da. To nije uše, da. Znači imaš, lik ti je zdrpi i briši, doslovce. Samo kad ne zdrpi i briši, nego ubi i briši. Da, ubi i briši. Zato sam rekao da je Assassinate baš Assassinate lik, Cool. Još ali pazi, sam, evo recimo, pošto si ipak visoki level, nabaviš Ring of Invisibility. Recimo. Da, okej. Ja, to je ovo gdje moj build dolazi u obzir. Mogućnosti, ne? Gdje ja ne ovisim o nekakvim ringovima, nego jednostavno sam invisible. Invisible fucking assassin. Ali, znam na šta ciljaš. Ajde. Ali moraš uzeti u obzir da ti kad si nevidljiv, ti se čuješ. Jasno, okej, znam to. Ja to znam. Ali imamo advantage na stealth roll. Tako je. Dakle ovako, pa da pređemo.